Raja Bathar Vetinary Chokomaratum Saikam Kachidamang Weong Ahemanta Prithang Anpinlo. Karbiang tourism asai kamahin pen SIHM CTAN Dimapura long an palidam si haladak kapacharli dunat tumaphan kelang charidam. HSLC asal lang ketok bom students atum dokmo kalong katsong par oblu. Kardom bini prime tama birta long pen ilisang pi marvelous rong parpi nonarjik tha birta ang ton pen munida dum kisu kachilang ji aphan se kilang hem sarkar pen warsai ki biponason thotsi hem ka chopang reng marara pi kisu huchitami se kilang ki joy keji aphan pura sarkar hin pen raja pathara long marara pi aphan se kilang hem mate veterinary hem kimrang ponlo bonta lang ikha bangso veterinary asai hem achiklo chot kalisia ning kan kang thim sa hem kachadam de jok a hem arep arayalong hanwe chainong ahi buiroi pen an parke ajata thekdam long ave lang ikha bangso hem bangso hem lake bolong komaji raja pathar terang arong along sarkar pen ki thik marat marenga phan sekilang ahem lo bangso hem pen marat apia phan sekilang je phan sarkar pen ar pu ke pek lake VFA ranu chandala pen kumar terang aduma phan si pek pon lo bonda lang ikha bangso atar pangthek bangso long nanglitum ke theklong ji lake VFA ranu chandala pen kumar terang a contact number anchot laso teng ben mathadam pulote hala bang hinia tuma bangke saihem chedam dilu jongsi komane ka pangrenga pia phanse ke lang nang ji do pulote bangso number longle nang humri ignoi putong pupoma veterinary ko ilisia department alang han pitang lo ang baso veterinary lake wo mate ha mate methana kan chenong ka prek jon tu dom ha ke so yong si do rote la tum han dg tapen ka prek tpnc la tum han te meji asona thase pini sarkar na bangso veterinary sai he mate department da bukulia bolong komanji rajapot har kolong nang bi ponlo Nito tum kar julang teng lang gila bangso hem nang kim lo penangan akimi simenon malo tapi na bangso hem te kolay non ke herin me pada hiji me chenong hi pen ko pipini son se do olo a doktor dong se do na ye a din ke non ke chenong hi la pen ka prek hiji me son se do ko theklong pon rong nili tum ka humri ateng bulote mate Karbiang Autonomous Council hin pentong lapuson awar saisi pipon thurong luma la soteng pulote asai kam tinalong asai phusai phiatum ta mithang asai chadam dera mithanga contact number chetar te kangrep seta chokluma thasibang so putha Karbiang Autonomous Council hin pen lang charidunra sai phusai phidu an mithanga sai hem chadam pen mithanga sai mo ka cheklem vek japha Karbiang Autonomous Council hin pen so dagalam toy piponason te messenger kali pulote kaprega sai kamalong sedame lapuson si a contact number chetar te kangrep si mithanga hemalong chepareng me thurong ji aphan der de ji tahai Fulani pendir chuna rongpi Karbiang long live Ovi kimi tuma phan ke rengwar sai mate me thanga keng tong pen ke pachar ja pon thek je phan pura Karbiang Autonomous Council em riteshing hi pen bor iponsi Karbiang long tourism sai kama hin pen Dimapura long kedo Nagaland State Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition along ke pacharli dunjia phan pura bangkre troxia tuma phan ake joy pen pacharli dunlo Karbiang long arlo ke ong dung lo charli ke thekari so jangatum
Voreng ka vepen danglok thanga warsai ka vepen ajok kai kia mata Karbiang Autonomous Council aphan chulang prongsi do pronglo bang soputhak Karbiang Autonomous Council tourism asai kam kilang chari bang pu em british hi pen matha ponsi Karbiang Autonomous Council CM Dr Tuliram rong hang pen chingki chan ponlo la so teng pen tourism asai kama hin pen patir pi ponsi ovi kimiari soi jang atum kado kawe bang Great Rock sia tum apha Nagaland State Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition along akijoy pen ke pacharli ponchi aphan pura thon dunsi pacharli ponlo la so teng pen cheklo jon pleng de da phi puthot halabangso along ke charli dun ovi kimietum po anang deng ansi ke thek dun loma bangso puthak kachini ji aphan Karbiang Autonomous Council em retation hi pen japonsi Nagaland State Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition along an palidang bangso hud Tourism Deputy Director Mir Jengrong hangatung chetong dun rinti dan mga state institutes of hotel management mena orang bahasa adjustment hotel management ahin dalam jadi kita langsung kredit like tourism department yang just makan deputy director salah produksi kan itu cuma tak amat paling kenal itu mana karena lebih susah Elemen ke dorong ka elemen ke bidang dera elemen ke yang tong dera elemen bangsa taro elemen tong taro elemen jersong dera elemen jersong punco elemen rosal rong elemen malong dera elemen dorong singde bangso halada ka charli dun bomari swatuma hin pen kason se pon ason kicho hormu setame paklang pon rinti bang solang ason management hin pacharli dun det pen aphi course bang ke chiklo jon thom so se pen patang dun det aphi cruise ship line hotel management railway long pen international long ansedame labang so course pa judet aphi lote boreng awar sai sitame chepalong dunji awar sai long pon po lapen ke penangan ari so ejang atum kaprek state longan labang so course ke endun pen boreng awar sai sitame chepalong pon long lopusi than pon Great. There is good opportunities in every field. Now we say hotel industry, but generally it is considered as a tourism industry. Now tourism industry has grown up very largely in different fields like hotel industry, cruise industry, shipping industry, even in army, navy, all these things, even in train. Yes. So even in train, multi-cuisines and other preparations, all these departments are required. Whatever training they are taking from here, they will be able to join, go for interview and qualify. Bangso Hood State Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition Dimapur along ka humri damahut ke doanari so ejang atung pen chingki tithan padupon lape non ke bangji angdung ke tia sadlang along ki undun vekji aphana hirjume pajirteka News Report Bikram Tiron Karbiang Long Live. A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbiang Long. A contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki Khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Tifu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Misses and Trans. Hosting for the first time ever at Dipu town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. HSLC asadlang kitok bomb students atum dogmo karong supialong se balapen education minister aphaning kang samse chipaklangsi armu ka chejengpen hearing si ka chesong pon par omplu
Pini there poni phai trainer ke barni dok mokarong supia long non HSL siasat lang ke tok bom student satum armu ka chijeng pen ka chisong pon. Alang litum ka chisong pon ang kokalam phela ke seba hin pen kapathik pon HSLC mate metric asat lang kapadu pon bom apor hut sadlang tok tie prang question paper bang kilang paprang da jok sadlang ke tok journey nang kilar boy nang dukong Tasike Charlie pen sadlang ke tok atum hidung akisung chetong nang kok lupusi than pon Lason lo ni tumhan thang chini tun depin ben karbiang long mate la ka Charlie arat doan sitame ni tumhan lason apong nang kelar boy mate la matrix sitame adet pen pathik tang detani tum kan ane kabor i chipadu kapor hi ajo pini la dak bang sitame pini ta ave exam ave detlo ni tum bang na ka son detlo ni tum angko general science arni dani tum bang na ka son lo ni tum apong chipaduk de ta phita ni tum sar CM tuliram jo rong hang ta ni tuman nang matha du nang po tungge ni tum lalo ni tum ka Charlie an chipaduk pen ta ni tum lason pulote ni tum kupi sia le do na la pen ni tum nang la lem det apong puti ni tum ke lason ke ning duk lo atima kwan ani ka Charlie chipaduk pen jong si ni tum han exam da na pilong le jalong le apong ni tum han ke lar puti ni tum me lason mang project det po la sin ni tum ke la protest bangai tum eng ton pon pelo la bangai pen up stamel tum cheng pon thuba la bangai tum eng ton pon masing ton pelo Bang so puthak si sadlang ke tok bom students atuma hin pen sebala pen education minister phaning kang sam se chepaklang si dok mokarong supi ang kang along armu chijeng pen hiring si ka chesong pon par om phublo Ining kipung ke bar exam postpone nang ne lapen itum ka Charlie dukpiglo lapen exam postpone boy itum ka Charlie tab ining samse peno la sin itum han carry exam ta nang ne lo lapen sopta pass lap nang pupusi Timan abang karbeng lo division ni em han tilo nang pupusi lake methang tum sar tum si paper ka choro lo lake paper rim vet bivet nang ji lapen lik boy pukel hai ke nitum chini dun dilo lapen re exam ke nang lo nitum han ke pass lap nang pu এবাৰ বৰ্তমান ইমান হেৰি হৈ গৈছে মানে বাৰে পেপাৰ লিক তাৰে বাবে আমি এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় আমাৰ সৈতে খেলা হৈ আছে পেপাৰ লিক কৰি সেইকাৰণে এবাৰ আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছোহি যে আমাক এক্সাম নালাগে আৰু dok mo ka pen sem sing ki karbiang long lai Pini there poni phai trainer ke barni rat cyclem bang mohon rong pi methang hemalong pherang ke mai ing ni ponsi krong pliatwar alam ki puthak lam the peklang pon Kedam tang penalar ni pen karbiang long arlo hur ke chodod alam ki pulote forest sai kamalong aron ria bo rengang hoi ki pialam ki lapen krong pliatwar alam ki hello krong pliatwar along long leki dun vekatum kilong nang jia long lianam kachelong lialam ki piniar nianta judun e plengun elang labang solong komada bang phulo ke chokche komada bang pu siki duk de rara phan avi ka chongse rara tum aning ar lokai kita matha iason bangso pherang ke amai long rong pia sang ho kaning je pon ateng ke karbiang long ar lo krong plia tuwar nang le lo pupen piniar nian ta lamki judun elang athela bangso krong plia tuwar long long le ki dun vega tum piniar nian ta long le nam ka chilong le dupikla asi karbiang autonomous council CM Dr. Tuliram Rohang lapen EM Land and Revenue Amar Singh ti sotu labang solong kilang chari akenang sot binong athe long le ave pin atumsi penang anadi malongki amen chathapen tangka chapalong dunlo bonta hala long le hem phuve ka tum piniar nianta long le tangka chelong wang visi ki onglang pusi ninje sikela section 3 section 4 la so malam area lam ne le sab so ningje pu pattanang thon hop ne liphan amasi nagrap dun tha la pujal hai already ne le purote isi kam lake legally help enang ko pobon to sin liga matha sinon la damde ko hala da area ko mama si kelong le vek to ma phan bang
latum poisa chipi det si kimi pu bang singi kajuning riji pu ale lam hoi pi ne ka chipi lo pulo te mo legal action pi ne dokok pi ne lo pulo ta alang dum ta siksagi kadang witum ta siksagi siksa ka reji lapen cepat sung tung te la si so phang se ne le kajuning riji pu hala tum han ko mama si kelong ni do ma hala tum han pa chipi wet si kimi non already la hai sub advocate long si dolo ne li pidam lap lo la si li kajuning ri non drafting adjat elo file lock jot na lo la ke alang tombang la si non dam de ko la lam hoi chipi pe ko la so ku thaka bang la tum chelang pamira ha la kelong bek nei tum han understanding dora chipi det si kemi pu bang ne li kajuning ri ji pu News report Karbi Anglong Live. Bogajan Police Station angkang NH Thomkebra Sirke Batawar Pi Amra Janalong Patawea Jo Por Phai Krihinia Por Malom Ahiring Tangrak Ihum Hem Konglong Kachingko Jok Adimalong Mat Banghinia Pran Kedam Lapen Banghinia Hiring Tangrak Areng Hu Gesupusi Birta Ribdunlong Birta Kelong Donatengki Nagaland Tulir Pen Bogajan Dongput Dimapur Nat Kedam Bom Ihum Toyota Fortuner registration number NL07CA1654 Katewar Keprap pega hutsi bangso huni amra janalong theng piarong ke padong ajok garia bang ingje thang anpin lo laso ajok adimalong mat katewar bang suraj ali apran kedam lapen arisang hoinut aita zep tu pusi pangthek ponlo Bogajan police atum birta kelong pen adim an palidunsi munir lapen garia phanta adim pen humdamsi Bogajan police station along bipon koklo Anparda Banghinia Hiring Tangragaring Hukiso Tuma Pantong Sekot Pen, Bogajan Police Atum Pen, Bogajan CHC Long, Sekilang Japan Pondo. Bonta Areng, Kiso Hirkang Tangragajok, Dimapuran Sekilang Dam Pamejia Pan, Toy Plodlo. Apran Kedam Atuma Pan DMCH An Ponsi, Postmortem Pan, Siding Pondo. Bogajan Pen, Anantirang, Karbi Anglong Live. Tane pini prime tama birta bang kila ponsi kang to niglo do mithak me kardom